upload sa among video na. So don't forget to subscribe to our YouTube channel. Yes, like and share! Merece! 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 Sakto ba nga nahigugma ko sa iya bisag na asyay asawa? Tutu, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Effort, nagbuyag radi ay Merece! Kanang gipahuam na kog motor pero lain ang gipasakay. Gimay-di pero wala ito giuyab. Tutu, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Gihatag na nako tanan pero iya man kong giilisdan. Kanang akong gibaogan pero wala na ako gipanguyaban. I love you. Wa day toy sila. Kanang always ni muludan pero lahi ang gitawagan. Gipaila-ila sa ginikanan pero gibiyaan. Sobra ka gwapo. Tibuok bites kalibutan ng katilaw. Tutu, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Gabi pa ka inosente pero uwagan pa gabi eh. Gabiha ka gwapa oy. Tibuok barangay may nakatilaw. Grabe ka dako sa bra. Nya, gamay daig luon. Ako nang giingkuran pero imong gitilaan. Hugawan. Tutu, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Sobra ka gwapa. Nakatilaw tibuok barkada. Mangyatagod, girl. Ka-proud pa nimo, nakalaag ka bisag asa. Wa pa'y uli-ulis ka semana pag uli na sumbagan sa imong papa. Ganag motor, patuda-tudag padagan, nakadasmag sa unahan, way lisensya. Sa pulis, nag-agi! Tutu, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. Ayaw ko! Ayaw! Kanta-kanta pa kag, ikaw ragang, gituhog manimo tanan, pati paginanggang. Day ko makontento.
Sa sobra na mong ka-close sa akong barkada, pati akong uyab, giilog na! Nang gibuwagan kasi imong uyab, kay wa ni mo gimaydi. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Sakto ra mo reklamo gasug ko. Gani ka sosyal! Dagang alahas! Ganag silpon! Ganag buhok! Pero ang balay, hirig! Oy, dayag itiim, rarabag ija, hinugman radian! Rebanded og buhok, pahat oil pa, pero napatay balance. Bayad-bayad, girl. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Na. Bongga ang kasal, di basta-basta. Pero, gibuwagan ra. And that's for today's video! Sa mga naghuwat sa among video no, na salamat sa pag-subscribe! Yes! Salamat sa nag-stay hapon, no? Stay strong nagyapon ta. Okay, see you on our next video! Bye! Rebanded og buhok, pahat oil pa, pero napay bayad.